Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Loko xiyimbeleri Mr Post Master Power siku liyeza ndlovu va endla vuntswake ka ntlawa wa Limpopo Poison va fiki va posta eka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela postara leyi kombisaka leswaku ri siku ra 28 Nhlangula kwala ka lembe ra 2023 ku ta va ku ri na gig leyi nga thiwa leswaku ri Gaza 3-man show laha ku nga ta va ku hlangani vona Dr Joe Shirimani na Rangani the producer. Kambe leswi swi nga fika swi hi koka rinoko emarito lama Mr Post va nga heleketa post leyi hi wona marito ya vuntswaka va fiki va tsara leswaku ri a ni tshembi va ta posta lavan'wani va chava Gomcha ivi va tsala leswaku ri 2 December ti 2 ta December ha swi tiva leswaku ri i siku leri album ya Mr Post lembe ra 2023 yi nga ta huma hi rona. Hikokwalaho ka yini Mr Post va vula leswaku ri a va tshembi leswaku ri lavan'wani va ta posta ke i mhaka ku ha swi tiva leswaku ri vakulukumba lava se va vuyelelani naswona va tirhisana. Limpopo Poison yi pfukile a hi xihundla xexo se ha swi tiva leswaku ri Benny Mayengani the president vona va vuli leswaku ri laha va nga kona kumbe lava nga rhambiwa kona a va lavi leswaku ri ku kumeka ku rhambiwa xiyimbeleri Mr Post. Leswi vulaka leswaku ri vakondloteri va tigigi va fanekele va langa leswaku ri va lava Mr Post kumbe va lava Benny Mayengani the president ke se lani loko mo languta mi ta swi vona leswaku ri vakulukumba lava va ya ku hlanganeni xana hi nga langutela yini ke. Xo sungula ha swi tiva leswaku vakulukumba lava va tshame va nga tirhisana swin'we va endla tinghoma swin'we hi nkarhi lowu Mr Post va wela eka ntlawa wa team Shirimani. Se tanihi ku va tshame va endla tinghoma swin'we va karhi va nyiketana kumbe xana va featuranini hi nga langutela leswaku ri eka gig leyi va fika va performa tin'wani ta tinsimu leti va nga tirhisana swin'we hi nkarhi lowu va tirha swin'we. Se mina hi vonelo ra mina ni vona ingaku hambiloko swo endleka hi ndlela yaleyo va fika va avelana xiteji swin'we ni vona swi nga hoxekangi hi mhaka ku mhaka yikulukumba i ku va ku tsakisiwa vaseketeri lava nga ta va ri kona ku ta seketela ntirho lowuwani naswona swi kahle leswaku ri ku va na vun'we kumbe xana ku va na ku twanana exikarhi ka swiyimbeleri. Eka siku ra tolo mina na Mahlalo wa Xitsonga hi vi na nkateko wa ku kumeka hi ri kusuhi na xiyimbeleri Mr Post eka Mabunda laha va rhambiwa kona leswaku va ya nyanyula ntshungu laha Mr Post va nga kombisa leswaku loko hi karhi hi hlela timhaka ta vunanga bya Xitsonga a swi laveki leswaku ri hi voyamela etlhelo ro karhi. Swi kahle leswaku ri hi yima na mhaka hi nga ti kombisi leswaku ri hi wela eka tlhelo rihi. Leswi hi vonelo ra mina ni nga vona swi ri kahle kusuka eka xiyimbeleri Mr Post i xitsundzuxo xa kahle xexo. Leswi ha la ta avelana na n'wini eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.